Nagbungguay ang usa nga single nga motorsiklo nga sidecar pasado alauna kanina dito may boundaryhan barangay Patag ngan Balbagan, Haparanas, Samar. Base sa inisyal nga report, tigawas ang driver han single nga motorsiklo tikang Balbagan diin waray inisabot nga may katapo nga sidecar nga naglulugsad tikadto ang direksyon ha barangay Patag. Makikita ha video nga nabaliskad pa ang sidecar nga motor kundi nag-angkon hin injury ang driver hini nga pagkayana ginkukuha pa ang pangilalaan. Nakilala naman ang driver han single nga motorsiklo kan Albert Mabansag nga taga barangay Patag. Dayon ginaraan duha nga driver nga samaran ha RH Paranas para malapatan hin first aid nga nakuha nira durotan natabo nga aksidente. Parahan balita nga waray gindadapiga na balanse ngan ugo pa kamatuburan, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Paranas, Samar.